Aye, mina iza soka chauka ka YouTube channel soka chauka TV. Ni ba mandla ni vuyelela ka vanhu hinkwavo lava nga kota ku subscribe aka YouTube channel soka chauka TV. Loko a ri mina ni mi rhandza suka ndzeni ka mbilu ya mina because mi endla ku channel ya mina yi kula yi languteka ku fana na tin'wanyana. Hambiswiritano a hi channel ya mina ni ri wexe, i channel ya hina hinkwenu. Ni ta kombela ku mi nga rivali ku subscribe hi masiku hinkwawo na ku invite van'wana ku va kota ku subscribe, mi tlhela mi kota ku streama ti-videos ta ka Soka Chauke TV, mi nghena mi vona hi ndlela yo fana na leyi. Ni ba mandla ni vuyelela loko ku nga ri n'wina ni sure ku channel leyiwani laha yi nga fika ku sweswi yi nge siza hi fika kona. Se hikwalaho ka matimba ma n'wina no ni ba mandla ni vuyelela aka n'wina. So namuntlha hikwalaho ka matimba lama mi nyikaku mona every time ni decide ku ni ta endla breakdown ya Njhini Yikulu from latest album ya HIV Makhense page 8, track ya kona track number 3. So namuntlha na ta vulavulanya na switsanana so ku na ti-point nyana timbirhi tinharhu leti ni nga fika ni ti draftanya na hansi ku ni ta kota ku ni vulavulanya na hi tona ma vo. So matsongo machangani ni kombe ku mi nga rivali ku subscribe na n'wina mi nga siza ku mi subscribe ka channel Soka Chauke TV. Ni ba mandla ni vuyelela futhi na engeta. Okay, loko track leyiwani yi nghenelewani ya Njhini Yikulu yi ri mingojiwani hi wa mina, lowa dihloko i wa mina, yimbelelani jiwani hi wa mina. That first part loko Jiwani Makam va yimbelela kumbe HIV Makhense loko va yimbelela yi sounda as it's e marito mo karhi lama ma lavaku ku ma yimbeleliwa hi ti-fans ta HIV Makhense kumbe Jiwani Makam. Va yimbelela marito lamaya va kha va ndhundhuzela artist ya vona, ma swi twisisa. Aminkarhini yo tala ku na marito mo karhi lama artist yin'wana na yin'wana yi ma tirhisaka ku va yi ti themendela hi wona. Ni tsundzuka Maswabi Modelo ka ta humesa album ingaku album number 7 if I'm not mistaken. Yeah, kuna track nyana yin'wana loko yi nghena yi ri swi endlekile nakambe vana va tatana laha ku nga na tinhonga ni ku bolixile, mina ni tinyume ku va mi changana ni le kwihi kumbe kwihi ni nge tinyume. Swin'wana swo yelana sweswo ma vo. I marito lama Maswabi Modelo a ma tirhisa kumbe a nga fika ma tirhisa ka risimu leriya ku a ti themendela hi mona, and then vanhu van'wana na vona lava va seketelaka music wa yena obvious they will go for those words, va fika va themende Maswabi Modelo hi marito lamaya. So same applies aka Makam. Va tirhisa marito mo yelana lamaya Makam. Loko yi nghena track liya loko ri ku ma yi tiva yi ri swi endlekile nakambe majito vonani se wa nghena nyaka tlambi ma vo. Intro ya vona loko se va i marito mo i verse yo sungula loko va sungula ku yimbelela. So i marito lama ma themendela ku Makam mara ma tirhiseka ngopfu hi ti-fans kumbe xana hi vaseketeri va vunanga bya Jiwani Makam kumbe bya HIV Makhense va nga ma tirhisa ngopfu ku va themendela nqambi ya vona. Okay, muni ya ka layini yin'wanyana kuna layini yin'wana yi ku nghala yi vomba exihlahleni nena yi vonaka enyipini. Hi marito man'wana Jiwani Makam a va ringeta ku kombisa ku munhu loyi a nga na matimba kumbe munhu loyi a nga nyikiwa artist leyi nga nyikiwa asayitini ra ku yimbelela yi vonaka hi leswi yi swi yimbelelaku, yi vonaka hi mintirho. Okay, mintirho ya ko hi leya njhani? Mintirho ya ko i ku va loko album yi humeni yi trenda i ku va vanhu va xava music wa artist yaleyo, i ku va vanhu va vhotela artist yaleyo loko va yi nominate ma twisisa. So i power leyi Jiwani Makam va ringeta ku kombisa ku yona ku ri okay mina ni na this power na nghena so ni na this power ni ti komba hikwalaho ka leswi mina ni swi producer-ku ni swi producer-la vaseketeri va mina kumbe ni swi producer-ku aka music wa Xitsonga ma vo. Alright, ni kombela hi ehlanyana ya hansi. Ku na layini yin'wana nga hi khota na yona yi munhu wo nyikiwa u twakala ne le ngomeni ku ri loyi a nga kopelangi ka munhu ma swi twisisa. Munhu wo nyikiwa u twakala ne le ngomeni ku ri loyi a nga kopelangi ka munhu. And then loko se ehlanyana laha yi kombisa ku ri vanhu lava nga nyikiwangiku ne i vanhu lava va fika va kopela nyakanyaka leyin'wana yi fika yi kopela leswiya munhu loyi un'wana a nga swi sungula ma vo. So this one it's a personal attack
aka vanhu lava va kopelaka music wa Soul Makam va tlhela va kopela ti-artist letin'wana. For an example, ku na artist yin'wana a hi tivaka kumbe ku na artist yin'wana hi tivaka ya vongo i Magaddafi mavo. Magaddafi is copying from Benny Mayengani, that guy. Look, a yimbelela u tendla Benny Mayengani, like it's a known fact. Yang khumba this line na yena. Kuna artist yo fana na Mayanda. Yeah, kuna artist yo fana na Mayanda is copying from Matswabe Moda, even though kurmal mo yena, but the fact iku is copying from Matswabe Moda. Kuna artist yo nje vo Oscar Makam is also copying from Matswabe Moda. Utla komisa ku role model ya i Matswabe Moda, but the fact iku is copying from Matswabe Moda. And then kuva na munhu wo fana na man na Shindende for witness Mtileni va huma ka Ngezi man is also copying from Matswabe Moda. The way he sings sitwala nga ko Matswabe Moda mabo. So Juan Soul Makam va kombisa ku vanhu vo fana na valava, even though it didn't mention the names that I've mentioned here, mikova ku yo ta mihleketo ya ku ti vanhu lava a mihleketweni ya mina ku ti artist ta mixaka loku. Okay, this artist vola mina va tiva ku ri these ones are copying from who what like that mabo. So Juan Soul Makam u kombisa ku vanhu lava kopelaka munhu un'wana a va nyikiwangi. Munhu loyi nga nyikiwa i munhu loyi a taku na swilo swintshwa, ivi nyakanyaka leyin'wana yi fika yi nghena laha phakati yi fika yi kopela mavo. Alright, and then ku va na line yin'wanyani yi ngo swibejeli va ri team lavo hlanganisa dzonga a va nga lunghi ka mina mavo. Swibejeli va ri team lavo hlanganisa swibejeli va ri team lavo hlanganisa dzonga a va nga lunghi ka mina. Okay, lexi nga ta ka mina a mihleketweni ka music wa Xitsonga hina ti-team kumbe a hi ri na ti-team to njhe Limpopo Poison, hina team Shirimani na Benny Mayengani Quality Studio leyi va yi vitanaka BMQ, hi va na Mr Post. Currently we're having Mr Post and his team, even though yi nge siza ku yi thyiwa ku vito, but you can feel ku ri here there is a team leyi nga va kona in next coming years mavo. So Soul Makam, it's an attack, that one. You get what I mean? Yaku Soul Makam show ba attack ku mina, even though mo hlangana mi ri group kumbe mi ri team hlanganisa mihleketo a mi nge lunghi ka mina. Leswi Soul Makam a ri nga ta kombisa swona, and then sure ku u khumba ti team leti nga vulavula hi tona la, because hi to ti team leti ti tivekaka ka music wa Xitsonga kumbe leti nga tiya kumbe ti nga duma mavo. And then ku ya va na track yin'wana ya ku ku ya va na line yin'wana ya ku swisin'wana swa wena a hi chayisi bote u tlanga thaka. This one it's a personal attack to his enemies. The attacker G1 the attacker the enemies ta don lava vongo hina a hi chayisi swa G1 Soul Makam kumbe because u tlanga thaka, because do di komisa ku a di xaveleli vanhu vo fana va lava munhu ehlangana ni hansi. Ku va na line yin'wana ngo van'wani va swi lava ku ri mina ni va befanyana mara a ni swi lavi na tonga, laha ku vheti ku ta mihleketo ya hangalasa u ta na kofi na un'wana munhu nga ta ka ni nga n'wi vuliku na yena mara wa ka Makamu na yena mavo. Because these guys minkarhini yo tala va tshama va kha va munhu ku va na marito mo karhi lama va ma tirhisaka va ma tirhiselaku G1 Soul Makam, like va n'wi bifa or va n'wi vulavula hi swin'wana. So Soul Makam u kombisa ku van'wani va swi lava ku ni va bifanyana mara a ni swi lavi na tonga. Hi ndlela yin'wana wa swi tiva ku na vanhu vo karhi lava n'wi bifaka, but a nga swi lavi ku va hlamula hi mhaka ku va lava ku duma hi yena kumbe va ta pfuka hi yena hi marito mo njhe malama mavo. And then ku va na line yin'wana yo ho thwa bye bye ka swilo swa Soul, mina se na huma a na ha support. And then line leyi landzelaka yi ku loko mi ni langutisini mi ni vona ni ri munhu wa njhani, mi ni vona ni ri munhu wo xavelela na mavo. Ivi loko se ehlangana line liya yi tlhe yi kombisa ku xinyenyani a xi chavi ku rhavi ri nga tsemeka kumbe ri tluka ri nga tsemeka kumbe sinya wu nga tsemeka loko xinyanyani lexa xi ri le henhla ka sinya lowuya, because xi tshembe tipapa. Swi vula yini sweswo? Swi vula ku G1 Soul Makam a nga chuhi ku ri mani wa n'wi sapota mani a nga n'wi sapoti, because nyiko ya yena yi ta n'wi vulavulela.
nyiko ya yena hi yo yi nga ta endla ku vanhu va n'wi rhandza a nga rhandziwi hi ti-likes ta swa ka Chauke kumbe hi ti-likes ta mani man twisisa leswi Jiwani Solo Makamba ri nga ta kombisa ku swona ka track leyiwani ya Njhini Yikulu ma vona. So lexi mi ni nga xi vulaka aka this song ya HIV Makhense page 8 Njhini Yikulu, it's a nice song. Risimu leri i risimu ro tithemendela hi Jiwani, mara a kha a tsakela ngopfu ku a themendeliwa hi marito lamaya hi ti-supporters ta yena. Ku tlhela ku ri na marito mo tshinya ma kha ma tshinya ti-enemies ta yena kumbe ti-fake fans ma vo, because ku na part leyo bye ka swilo swa Soul a na ha chayi swilo swa yena, a na ha chayi swilo swa yena. Swi la ku ri i munhu loyi a ri fan ya Soul Makamba, but and then if I decide ku okay I'm leaving team Jiwani ndlela yo fana na le ma vo. Hi ndlela yin'wana i xitshinyo xo karhi na ku vanhu va swi tiva ku Soul Makamba a nga ti tshegangi hi vanhu van'wana, u ti tshegi hi nyiko leyi a nga na yona. Hi leswi mina ni nga fika ni swi kuma aka track leyiwani ya Njhini Yikulu ya Soul Makamba HIV Makhense page 8. Matsongo machanga ni ta kombela ku mi nga rivali ku subscribe aka YouTube channel swa ka Chauke TV. Loko a ri mina ni khensa ku va n'wina mi nyike tindleve na matihlo na mihleketo ya n'wina mi kota ku mi vona this video. Ni pamandla ni vuyelela na khensa inkomu.